Pasibayo yang mibaba, ingalaga ning pesos kontra dolyar, king mumunang trading day ning paruminggo, kay ba yang migsara king panibayong record low as 61 pesos at 75 centavos ngening Lunes. Base king datos ning Bankers Association of the Philippines, mibabaya king 2.9 sentimo ingalaga ning pesos kumpara king mita lang 61 pesos at 72 centavos inyang Biyernes. Bibuklating palitan king 61.69 at pansamantalang minukyat king 61.64. Bayo balaw sa mibagsak king 61.75. Samantala, mibabaya naman ng trading volume king 16.4%, king $1 billion, iba't king dating $1.2 billion. Agpang kareng eksperto, apektado yung pesos, uli ng balaw sa sikana ng dolyar at mata sa presyo ng krudo, ang magpatas king import cost at demand para king foreign exchange. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang Tuto, King Balen Susuyo.